Sobit amwochi kongoi Jehova amun kokoribech ak kondoisewech en wikit komugul kong'eten kebesien wikini konye akoi betutab raini. Ko abaibai kot missing atachin en wui tugul ole imiten yema ikerech ak isubi kora akot kora tetutionitet bo otisiet betutab raini komache atachin en kainet nebo Jeiso ale itagat. So yekibendi kinome tugul kibagenge ko ikas mitunetab Jehova komi koboten en kandan imi olombo gaa ko itagat kot missing sobit ketestai tugul en tuyet nebo betutab raini. Ko kikurenon Mrs. Chirchir ak kaniset nibwok tuyet ko AGC Keongo. So kibendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurgat aeng ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesa neng'ung torornatet Jehova ak kalosunet betutab raini
Kongoi amun koriribe Jehova nenyon ak indoisewech en wikit komugul. Kongoi amun koribech kora laitoriat ak kityo magutikab mugulelwekyok. Nekonyo tang kora Jehova en kaming'inetab kee betutab raini. Ak asom nyoetab kat Jehova sikot komi ki age tugul nekokechilil Jehova nemanomege ak taing'ung. Inyoiwech kat Jehova nesobe koigeny. Baba, en kainetab Jeiso akure kaineng'ung kora laitoriat ot betutab raini. Asome kora Jehova mituneng'ung ale sobit kora itebi kobotech Jehova nenyon. Yekitesetai akot en tuyet nebo betutab raini. Ing'ololchi akot oritab sobonwekyok Kiptaiyat. Berur akot ichek kora Jehova chekerech akokosech Kiptaiyat. Ityin akot magutikab mugulelwekwak ak ichek. Aran kondoisewech kora Jehova nesobe koigeny. Tamirmirieng'ung netilil akotawalan akot en sobonwekyok Kiptaiyat. Kongoi Jehova amun yoe mageng'ung en tuguk tugul. Aran ndoisewech kotar kikesu en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, Kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege, Kiptaiyat nenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei Maria, kikinyalili bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben neutab tai nebo Jehova, kwanda, Kamuktoindet, tun nyone kokeny, korwokyi chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo cholwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koigeny. Amen. Kilasu Jehova nguna, negonega perurenyi, kilasu kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet Boroindo nekiben inguni ko boroindo nebo saet ne kinge kele kitinye achek tugul magutik chekibendi keibe koba taitab Jehova en saet. Ko amun imiten en olombo gaa yekibendi tugul kibagenge sobit kesa kondoisewech Nicholas Ng'etich. Kebendi kenyoru tiendo nekilosunen Jehova en kitabushekyo 44 nemwoe kole tebi koboton ak yeibata kenyoru saet. So kibendi ketieni kibagenge.
kongoi missing amun en tiendo nekakenyoru nemwoe kole tebi koboton. Kiwekyini Jehova kongoi amun mi kobotech ako ibure kobotech en sait agetugul. So yebendi kesoe amoche inam magutik cheindeen cheimokyinigei en betutab raini sibendi kesoe kobit kowolun Jehova sautikuk ongesau. Jehova kwanda werit ak tomindet netilil, kaibwan taing'ung Jehova en kasar neuni Jehova nenyon. Kongoi Kiptayat amun imi kobotech ako itesetai imi kobotech en kasar agetugul we Jehova. Kongoi missing Jehova amun inyendet nekoiribech kong'eten kakinam kenyinito akoi nikimi arawet nebo 8 we Jehova nenyon. Kongoi Kiptayandenyon amun koimi kobotech akot en kongoit mioniton kekuren corona we Jehova nenyon, kokoiribech ako koityachech en mionito we Kiptayandenyon. Kongoi Kiptayandenyon kora amun en serikalinyon noton nekokoib mikakati cheterter sikobit kokirinda mionito we Jehova nenyon. Kongoi Jehova amun imi kobotech ako itesetai en sait agetugul ak ole kibendote Jehova. Ara Jehova kosochi biik chemiondos chemi en sipitalisiek we Jehova nenyon, asom kasobet kobun kabarak kipsengwet we Jehova nenyon. Ale sisob icheket we Kiptayandenyon ak ikochi icheket chametabgei nebo borwekwak we Jehova nenyon. Akot chekikotiny kit agetugul neimuch koime en sobenywan we Jehova, kesomin Jehova sitoret ichek ak istoen ichek we Kiptayandenyon. Kiptayandenyon kakiwech kongoi kora amun en takitariek chemi emoni bo Kenya we Jehova ak chemi emotinwek cheterter we Jehova, cheyome konyor kerichek chebo mionito kikuren corona we Jehova nenyon. Keweche kongoi amun ikochini ichek ng'omnotet ak kakuyet nebo mionito we Jehova nenyon. Kakisaa kora Jehova abo amdoik cheterter we Jehova chekokotestai koleta logoiwekuk chemiach ako ng'ololen ng'olyondeng'ung we Jehova nenyon. Keweche kongoi amun icheket we Jehova kokokochi biik hope akobo sobet netesetai we Jehova, amun kemwa kole indoi panganutiek chemiachen akobo sobenyon we Jehova nenyon. Kongoi Kiptayandenyon amun imi kobotech ako itesetai itononi kobotwech Jehova. Kiwekun kongoi kora Jehova amun en betut noton nekaikonech nebo rani Jehova sikobit keotyin en kasar neuni we Jehova. Akot chebo kinomi tuyet nenoton nekakinam we Jehova nenyon, ketestai akoi kiwong'u kemi akinye we Jehova nenyon. Ng'alalutik chekemwoe we Jehova nenyon anan ng'olyondeng'ung nekor kepcheiwech Jehova nenyon, keweche kongoi amun ing'ololwech akobo ng'olyondeng'ung we Jehova. Kongoi ra Jehova amun koing'ololwech akobo tomindet netilil ako itesetai iribech ako itesetai ikonech naet ak kakuyet we Jehova. Kisomin Jehova ikonech kakuyet ak naet kora we Jehova akobo sobonwekyok sikobit kekanyin kenyorun sobet noton nebo koiweny en tai yon we Jehova nenyon. Konech kora kenai kole kit nekitokyinigei en sobenyon we Jehova ko kit noton nekinyoru sobet noton newendi en oreng'ung we Jehova nenyon. Kongoi Jehova amun koiribech koitestai iribech we Jehova nenyon. Kosochi kora Jehova kiprutoinik chemi en ortinwek cheterter we Jehova, asochi kora biik cheterter chebo emoni we Jehova, akot chebo emotinwekab sang we Jehova, akot komoswek chebo muswoknotet Jehova nenyon chekiletoen ng'olyondeng'ung we Kiptayandenyon. Kesomin Jehova iberur ak ityach ichek we Jehova, ikochin ichek naet ak kakuyet nebo tuguk chechang we Jehova. Akot lagokab sukul we Kiptayandenyon ibakotesetai komie en gaa we Jehova nenyon, ikochi icheket naet ak kakuyet we Jehova. Ngobur en atepto nenoton we Kiptayandenyon, akot yesomondos en gaa ikochi ichek kokuyo tuguk chesomoni we Kiptayat akotoret sigikwak en gaa we Kiptayandenyon. Kongoi Jehova amun koiribech, koirib agetugul en ichek we Jehova. Kongoi kora Jehova amun inye neikonech naet ak kakuyet nebo tuguk chemi tai we Jehova. Kilen tuguk tugul we Jehova kokakiibu kobwa taing'ung we Kiptayat. Chi nekoindo magutiet en sobenyin we Jehova, chi nekoindo kit nemokyingei en taing'ung we Jehova, are kasat Jehova ale sikobit iwolchi we Kiptayandenyon, siwolchi ak inyoru ak ikochi ichek kakuyet ak naet nebo ng'olyondeng'ung soiti we Kiptayat. Kakisa kora Jehova kele kinomi yekitesetai ak tuyoni we Jehova, kotestai tuyet akoi mwisho we Jehova, kokas chito akoi kokes we Kiptayandenyon akoi iberurech en service inito we Jehova ak itestai iberurech en komoswek cheterter we Jehova. Iberur komoswek chebo emoni we Jehova, iberur kora kandoikyok we Kiptayandenyon, iberur kora takitariek we Jehova, iberur kora amdoikyok we Kiptayandenyon ak iberur
chi tugul en emoni we Jehova nenyon sikobit kootin ak kotororin en kasar age tugul we Jehova nenyon. Kongoi Kiptayandenyon amu iwendoti kobotech ak kiweche kongoi amun en tamineng'ung netilil we Jehova. Kakisom kora tamineng'ung netilil sikobit kobur en mugulelwekyok we Jehova sikong'ololwech en kila ak kila we Jehova. Makingen kit neu tai lakini ingen ingegen we Jehova. Ingen ako iwendi iborwech tai noto we Jehova ako kisubi banganutieng'ung akobo tai yon we Jehova nenyon. Sikotun betut neiweksei gaa we Jehova inyorwech kichobotin ako kichobotin ketachin en mugulelwekyok ak ketachin en betunoto we Kiptayandenyon. Kongoi mising Jehova amun kaibur kobotech ako tesetai ikolwech sautikyok we Jehova. Kongoi mising amun koiwolwech chechang we Kiptayan ako itesetai iwolwech kora we Jehova nenyon. Ara en kasait choton koit kabarak kipsengwet en kainetab Jesu netindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo kounoteng'ung, ingoyaak en ng'wony makeng'ung, kou yekiyai en kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini katelelwech, amemutech olemi yomset, akosorwech neya, amun eung kounotet, ak kamuktaet, ak torornatet, akoi koikeny. Amen. Kongoi mising en boroindo nekakenyoru nebo saet sikobit kobirwech Jehova ak kotestai koityi magutikab mugulelwekyok. So boroindo nekibendi en nguni ko nenatach lagokab Sunday School sikobit kolos Jehova en tiendo netindo ak ityan komwa ng'alekab metit otokotin lagokab Sunday School. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu ng'omnotet, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Kotimache ng'omnotet, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu kaberuret, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Kotimache kaberuret, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Tinye Jesu tuguk chechang, sominendet sikokoni magariot kitayandenyon, magariot nebo magaret. Losunot Jesu kora. En kanutik kekurenon Abigail Cherotich, amamwowok ng'alekab metit chemiten kitabutab Mathayo kurgat 7:19. Kalonoik kurgat 3:10
sokol komwoe kole kilum Jehova ng'wony ng'omnotet ak kikimit kipsengwetishek kenai. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Peter Murvar from the book of Romans chapter 6 verse 23. It says, "For the wages of sin is death." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith but I want to share one more verse from the book of John chapter 14 verse 21. It says, "Whoever accepts my commandments and obeys them is the one who loves me. My Father loves whoever loves me. I too will love him and reveal myself to him." Proverbs chapter 16 verse 2. It says, "Ask the Lord to bless your plans and you will succeed in carrying them." Johanna kurgat 14 ak koitet 6 komwoe kole kolenji Jeiso, "A oret ak iman ak sobondo, manyonji chi kwanda ama en ane." Losunot Jeiso. Amen. Losunot kora. En konutik chu kekuron Annabel Kiprotich anda ng'oliotab metit nemiten kitabutab Johanna kurgat 10 ak koitet 30 komwoe kole ane ak kwanda ko ki agenge. Amos kurgat 3 koitet 3 komwoe kole tos kobendat biik oeng'u amakoshindos. Kongoi mising lagokab Sunday School en boroindo nekowe ibolosu Jehova ngobiriro ak Jehova akwaiwang nemie. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nekinyoru sirutik chetililen. Ako kotomo kebendi kenyoru tiendo 23 nemwoe kole alosun Kiptaya ak yeibata kenyoru sirutik chetililen.
amwachi Jehova kongoi neo ne inendet ko ribindet ako kiptaiyandenyo. Kasarta nekakebunu nebo tienwogik chebo kalasunet, kasarta nekakenyoru kora ngalek chekakomwoi lagokab Sunday school chebo metit. Tesetai atochin eng kainet nebo Jeiso ale itaga nebo iman, ikitesetai kenyoru sirutik chetililen. Ko kotomo kebe taitab Jehova, mache anan kotom kesoman sirutik chetililen, kokan kebe taitab Jehova eng saet. Ongesawa. Kimi taingung Baba nenyo Jehova netoror mising sikobit kemwa kongoi. Kongwa amu ripset ak kandoinatet. Kongo Jehova amu tuguk cheechen cheiyoiwech Jehova. Nenito koboru chomyet neo mising ak panganutikuk chetororen cheitengene Jehova eng sobonwekyok. Kongo eng bikuk chebeit ak chekere Jehova eng olimbo gaa. Kokosochi ichek tugul Jehova ale sikobit yeityin sobonwekwak ng'olyondoni ko eng ng'olyot netoreti Jehova ak eng ng'olyot nekonin konain inye inyegei Jehova nei kamuktoindenyo. Kongoi amu iwendi iberurech eng kainet netilil nebo Jeiso ne kiptaiyandenyo. Amen. Kitesetai kenyoru sirutik chetililen chekokisub eng kasarta nekokebunu kong'ete oin tugul akoi betutab rani ne nginye nekokebwa kibagenge amache atachin kora sikobit chekibendi kenyoru kanetisiet akobo sobetab Saul ne ng'olyot nekikitonone ko ng'olyot nekimwoe kole tamirmirietab Jehova ak boisiet netinye eng emetab biik chesoptos. Ko kokimite kebeberta nekokikere kasarta nekoistogei tamirmirietab Jehova eng sobetab chi. Kuyotokyi sikobit kenyoru sobetab Saul ne inendet ko laitoriat nebo emetab Israel. Ne agenge eng biik kikalewen Jehova lakini kawai ngomi kwenet komatakoityin ak Jehova konam koistoe Jehova tamirmirienyi netilil. Kikeker tuguk chekibit eng sobetab Saul nekitesetai kora kekeroti. Noni ale betutab raini kebendi kebeberta nebo mwisho kenyoru tuguk chekiyookis eng sobetab Saul. So ng'olyot nekinyoru raini kakimwa atkinye ng'olyot nekibo mwisho ngotibwoti kakimwa kele yekakoistogei tamirmirietab Jehova konami kobitu boriet eng gaa akotoiyo ak biikchik chemi olimbo gaa. Nekiwekchigei ng'olyot nekimwa kele noto amune sikobit rani ngeng'ololi komi boriosiek chechang chemi korik. Boriet nemite eng kwenutab manung'otiot ak osotiot, boriet nemite eng kwenutab sigik ak lagok. Nengap akot ikas eng ketesiosiekab logoiwek tuguk chekakibarta iorogeni mising ile wany tos ne ki kaai kot kobit kouni. Lakini ngiwekyigei sobetab Saul inoe komie ile sikoyaak kounoto ko amu kiistogei tamirmirietab Jehova. Nokose tosomin inye nemanachi ibune tugun cheu choto ale sikobit isom Jehova sikotoretin simuch inyoru tamirmirietab Jehova ne kandoindet ak ribindenyo. Ngeba anyun kesomanin ebekesoman koitet ab 22 eng Samuel netai kurgenyi ko 7 akoi 10. Samuel netai kurgenyi ko 22 koitenyi ko 7 akoi 10. Samuel netai kurgenyi ko 22 koitenyi ko 7 akoi 10. Akilenji solotwogikyik chekitonondos eng yenekite inendet, okas anyun nguno okwek Benjaminik. Tos ikochi weritab chesich age tugul eng okwek mbarenik ak mbarenikab sabibuk, tos yoiwok okwek tugul oeku kiptainikab elipusiek ak kiptainikab bogolwogik. Kot ochama okwek tugul mabit akot agenge neng'ong'wo neyoe arorutiet werinyi ak weritab Jesi. Amami chengokwek nerireno anan ko ne neng'ong'wo kole kakong'et werinyu kotwogindenyu kosuryeno kosopcho kou rani. Kakong'alal Saul eng kitabutab Samuel kole ng'ololchi biikab bororienyi che choto ko Benjaminik. Ni ng'olyot nekinyoru eng yo ko ng'olyot nemwoe kole yakokoistogei tamirmirietab Jehova eng chito konami koboisie biikab emenyi, inami koboisie biikab kutinyi. Amu kangokakoistogei Jehova eng Saul konam kong'ololchi biikab bororienyi ak kutinyi sikobit konyorune kakaikaet. Noto amune kamwa eng koitetab 7 kole
ak kilenji solotwogikyik chekitonondos eng yenekite inendet, okas nguno anyun okwek Benjaminik, tos ikochi weritab Jesse chi age tugul eng okwek mbarenik anan mbarenikab sabibuk, tos yakoeku tugul kiptainikab elipusiek ak kiptainikab bogolwogik. Ne angilen iker ko kimatakotonone Saul atebetab Israel nekitinye ortinwek 12, kobate kakonam kowekyigei biikab bororienyi ne noto ko Benjaminik, amu Saul ko kibunu oretab Benjamin. Ko kakonam koistoegei tamirmirietab Jehova, konam kong'ololji biik chebo orenyi ne noto ko Benjamin, koleji netai, obwoti ole tos kokono weritab Jesse mbarenik. Nebo aeng ko tos koyayak koeku kiptainikab bogolwogik. Niboru kole kikakonam kochut besiet nekekere eng emotinwek raini emetab Israel, ne noto kemwoe eng kutit nebo Ingeresa kele tribalism, amu kainam kowekyigei chichi biikchik chebo kutinyi ak itya koleji, yani obwoti ole ngot konam kap Jesse kandoinatet onyoru kiy eng emet. Ani ale ni ko ng'alalet nokere kotugul eng logoiwekab emet, ng'alalet nemi kasetisiek, ng'alalet nemi tuguk chekikose atkan kora kiborosto, ne ngap komwoe chito kole ane abunu bororiet nekile, ane abunu kutit nekile. Amune sikobit komwa chito kounoto chitab Jehova? Amu Jehova ko inendet nekikonu kutuswek. Ibwoti satkinye komitei nganaset nebo Babel, ko kakonam kopangangei biik ak itya komwa kole kimache kebe kecheng ole menye Jehova, komwa siret kole kiibesio Jehova kutuswekwak. Oine anyun kakong'alal Saul kong'ololji biikchi koleji angot konam kandoinatet kap Jesse, onai ole kakobetyi eng bororietab Israel. Ako kitun iman koimak oretab Benjamin. Angisub eng tai yun kibendi ko bororiet nekiimak mising ko bororietab Benjamin, amu kait kenyisiek chekainam koistogei Benjamin eng atebetab emetab Israel, ak itya koek icheket chekainam konyolilso ak kousok mising. So nokose ole taikuyo sikobit komi bororiondit emet kwamune, sikobit komi bororiondit emet ko amu mami Jehova. Abwoti tiendo nekitien amdoindet Joel Arap Kimeto kole ndakimi we Jeiso ko kimatabaregei biik atkinye. Nokitieni komang'une kab Lazaro kole ndakimi we Jeiso ko kimatame Lazaro. So niboru kole yakeker kakonam kobit bororiondit eng emet, yenam biik kopchegei kobun kutuswek, yenam biik kopchegei kobun grupisiek kwak, akot kergei matin ko kararan ng'alaletnywa netya, matin ko kararan tuguk chemwoe netya, itebegei korok ile wany tos mi Jehova? Tos takomi Jehova? Ang'olole ng'oliot ne wekse atkan kora, baada ya miaka 5 kowekse ng'olionoto, akonami kopanganegei biik koboisie kabilosiekwak. Akot nguni ketokyinigei lewenisiosiek chemi tai, konami kopanganegei biik koboisie kabilosiekwak. Kiyaan ng'olionoto eng Saul. Kangokakoker kole kakwo kandoinatet kap Jesse, konam komwochi biikchik akonam komwochi biikab orenyi koleji oripkei, amu ngot kwo kandoinatet kap Jesse kobetos mbarenikwok, ngot kwo kandoinatet kap Jesse kobete kandoinateng'wong. Noni ole nao ng'oliot nekose keng'olole betusiek tugul kemwoe kele angot konam kandoindet nebunu ole kile obeti mokornoteng'wong, angot konam nebunu ole kile obeti tuguk chekile, amu mami tamirmirietab Jehova eng ng'alalet neu noto. Nokose ole tang'ololun ko inye ne Kristianin nechopchinigei kipsengwet, ale yekas ng'alalet neu noto itebegei ile tos kang'alal Jehova? Yekas kong'alal biik koboisie bororiondit, maeshoi kararanen kutuswek keng'ololi akobo iman, lakini akose ole tateb tebutiet neu ale tos yekapchegei bororiosiek koboisie bororiondisiek kepchichin ano bororietab Jehova? Amu ngot ko laalak kibo Jehova kosir alak, kindano biik alak. Neni ko ng'oiyondit nemitei eng emet nguni, amu kasarta nekoi yo kimite kasarta nekibendi kecheng'e kandoinatosiek, yo kicheng'e boisionikab emet, inyoru komwoe biik kole kimokchinigei amu echek king'ololi bororiet anan king'ololi kutit nekile. Kayaak kou notok eng Saul ak eng sobetab Saul. Kangokakoistogei Jehova akoistogei tamirmirienyi, konam komwochi Saul biikchi koleji oribegei bororietab Juda. Ako kitun eng betusiek chekibwone ko kinam kopcheak bororietab Israel. Kaiker eng kitabut ngisoman eng betusiekab Solomon, ko kakobata kandoinatenyi ko kipcheak bororietab Israel akobetyo bororiosiek alake. So kakikuye eng yo komie kele yakakwo tamirmirietab Jehova eng chi, yakakwo tamirmirietab Jehova eng emet, konami kong'olole biik bororiondit ak besiosiek, akonami kocheng'e biik tuguk chemoche kobaibaitegei ichegei
sikobit komuch konyor ole tonone. Ng'olyon nerube ing noto kenyorchini kitabutab Samuel netai kurgenyi ko 24 koitenyi ko 8 agoi 11. Samuel netai kurgenyi ko 24 koitenyi ko 8 agoi 11. Samuel netai kurgenyi ko 24 koitenyi ko 8 agoi 11. Yeityo kong'et Daudi akine akwo eng kebenet akomwochi Saul eng kutit neo kole kiptaiyandenyu laitoriat. Eng kokuskong Saul kong'uruk Daudi kot kotiny togenyi ng'wony kokutungyi. Kolenji Daudi Saul, amune sikas ng'alekab biik chemwoe kole cheng'e Daudi koyaun kit neya? Kero kakoker konyekuk rani kole kaindein Jehova rani eunyu eng kebenet. Akamwowo biik alak kole abaren. Ako karirenin akamwa ale machule eunyu abore kiptaiyandenyu amu inendet ko neilat nebo Jehova. Kokeny kero baba. Ker walitab ngorieng'ung nemi eunyu amu katil walitab ngorieng'ung ak maabarin nanyun akiker ile matinye yoityet anan ko bistoet eng eunekyu ak tomo ayaun tengek akot nganda icheng'e sobondanyu ibar. Ng'olyon nekinyoru eng yo ko yo kakoistogei tamirmiretab Jehova konami koipchinit chito lembechek ak ng'alek chematilegei. Kamwochi komie Daudi Saul koleji, amune sikas ng'alekab biik chemwou? Esoman eng koitet nebo 8. Yeityo kong'et Daudi akine akwo eng kebenet akomwochi Saul eng kutit neo kole kiptaiyandenyu laitoriat. Akikuskong Saul kong'uruk Daudi kot kotiny togenyi ng'wony kokutuny. Kolenji Daudi Saul, amune sikas ng'alekab biik chemwoe kole cheng'e Daudi koyaun kit neya? Yo kakoistogei tamirmiretab Jehova konami koipchinit chito ng'alekab biik cheyachen, kiplembechonik, kotomik, biik cheingen korwotityi ng'alek chebo lembech. Kimwoe Daudi ni kole biik cheyachen kochobe ng'alek eng kasarta nerue. Biik cheyachen kochobe ng'alek eng saisiekab kemboi. Singoeche karon konam komwaita ng'alechoto chebo lembech. So yo kakoistogei tamirmiretab Jehova kinami keipchinit ng'alek chemabo iman. Kimwoe eng kutit nebo Kingeresa kele rumors. Amu kaking'al chichi laitoriat keleji cheng'e Daudi kobar sobeng'ung. Komakotakoteb akochikil komie amu kotinye kamuget kochikil. Konam koipchi it biik chekipng'etkong'inik chekimi tugul kibagenge. Ang'ololi rani komi biik chekibutyo amu kikas ng'alek chekibunu sang. Mi biik chekibutyo amu kikas ng'alek chekimwoe biik alak. Ko kangokas kounoto koib ng'alechoto akitya komwaita kounoto akoyan ng'alek cheu choto. So yakakonam koistogei Jehova eng sobetab chito konami koipchini tugoshek chebunu sang. Inami koipchini tugoshek. Samwa kuno ko kimakolo mising Daudi eng Saul. Kinekityin amu inendet nekicham kobutyin ketubet, inendet nekicham kondochin eng luget, ki chito nekitiegei eng lugoshekchik. Lakini kangokakoistogei Jehova komakoyan kole amuchi atebse chichi aleji tos itinye yoityet eng muguleldonyu. Lakini kinam koloit akoistoegei taitab Jehova. Ng'olyot age kenyorchini Samuel netai 24:13. 24:13. Tesetai yu kakiityi kebendi akoi 13. An ketesetai 11 nekakenyoru. Kokeny kero baba eker walitab ngorieng'ung nemi eunyu amu katil walitab ngorieng'ung ak maabarin nanyun akiker ile matinye yoityet anan ko bistoet eng eunekyu ak tomo ayaun tengek akot nganda icheng'e sobondanyu ibar. Ingoyoiwo Jehova ak ingoyoktewo Jehova muketut eng inye ako mabarin eunyu. Kuye mwoe kalewenetab biik chebo keny kole bunu sokornatet sokoranik ako mabarin eng eunyu. Komong sang laitoriatab Israel koon iyone ng'o? Iyone seset nekikome anan kimityat? Nakakimwa komie kele anan ng'olyot nekakinyoru eng yo ko nami 13 nekamwa kole
Kou ye mwoe kalewenetab biik chebo keny kole bunu sokornatet sokoranik ako maborin eunyu. Inomi koiku chito kiptengekyot akiboisien ng'olyot nenyigis missing eng kutit nebo Kalenjin. Nangemwa kele sokoranet ko chito neya. Yakakimwa kele chi ne sokoran ko chi nekakwai tengekto kot koet tengektonyi kosir tengekwokik chekikwai biik alake. So yakakoistogei tamirmiretab Jehova eng chi konami koiku kiptengekyot chichoto nemi barak. Anan nenomi koet tengekwokik chesire cheyoe biik alake. Non yole ngabikas tuguk chekakiyai chetebegei ile ako iman tos kaibwat chichi sikobit koyai tuguk cheu choto, lakini yooksek yakakoistogei tamirmiretab Jehova eng chito konam koek chi nesokoran, chito nekimwoe kele chito nekiptengekyot kosir kiptengekinik alak ngot komi ng'olyot neu noto. Kibendi kora Samuel netai kurgenyi ko 26 koitenyi ko 12 agoi 13. Samuel netai kurgenyi ko 26 koitenyi ko 12 agoi 13. Kiib anyun Daud ng'otit ak sotetab beek chekimi yenekit metitab Saul. Akiba amaker chi anan konai amakokas chi age tugul amu kiruitos tugul. Amu kibutyi ichek rwondo nenyigis nekibunu Jehova. Yeityo kwa Daud bitonin akotonon eng tulwet barak eng ole lo kilojin kot. Akitwekyi Daud biik koboto Abner weritab Ner kolenji, mewalu inye Abner. Akiwal Abner kole, ing'o inye neitwekyini laitoriat. Ng'olyot nekinyoru eng yo komwoe kole yakakoistogei tamirmiretab Jehova koistogei ribsetab Jehova. Istogei ng'otwetab Jehova neribe chito. Kekas kamwa siret komie kole amu kibutyi ichek rwondo nenyigis nekibunu Jehova. So yakakoistogei tamirmiretab Jehova komakomi ribset netakotinye chito. Amu tamirmiretab Jehova ko Jehova inendet neribech akokonech sikobit komakichut ng'oiyondit. Atindoniot nekakisoman ko betut nekimi Saul kebenet. Konyo Daud kot koit kebenet akitya koibe beek chekimi sotenyi akitya ipkomwoch koleji ndakamache abarin kora rani kokabori. So yakakoistogei tamirmiretab Jehova koistogei ribsetab Jehova. Ako iman noto. Ang'ololi rani komite biik chechang chekikobutyi ng'oiyondisiek. Chito nekakoistoegei Jehova kwatkan kora ngoit tuguk komachilile kurgenyi. Ngoit pichinwek komasire kurgenyi. Ngoit mionwek komatasire sobenyi. Ngoit ng'oiyondit komatasire kurgotikyik. Amu kakoistogei Jehova ne inendet ko ng'otwet neribech. Angen komie ale ingen ile yoto komi Jehova kobatech komi malaikaisiekab Jehova. Lakini eng betut nekaistogei Jehova komakomi ribset age tugul netakimuch kenyor. So kararan kenai missing kele angot ibune raini ng'oiyondit, manachi kimi kanisa betusiek alak nengong'ololi rani ibune tuguk cheuen. Kakochang'a pichinwek chekakoit, kibute tugukuk, king'eme tugukuk, kit age tugul netinye kwatkan kora komachilile ng'emisiet. Itebege ile kawano Jehova. Kawano Jehova nekame koribin sikobit komaityin ng'emisionoto. Amu ndakalu iwalu tebutyonoto iegu neribot ak iegu neiguitos tuguk chetesetai eng taitab Jehova. Somani kora Samuel netai kurgenyi ko 26 koitenyi ko 21. Samuel netai kurgenyi ko 26 koitenyi ko 21. Kenyoru ng'alek chemi yoto chekororonen. Kole anyun Saul kayai tengekto. Wege werinyu Daudi. Amu mayaun kinea kokeny. Amu kabunji kamanutiet ne orani sobondonyu eng tainyu. Kero kayai berberindo akalel missing. Kale Saul kayai berberindo ako kalel missing. So ng'olyo nekinyoru eng yo konemwoe kole yakakoistogei tamirmiretab Jehova konami koberberitu chito. Akobo iman ng'olyondoni amu mi ng'olyot nemwoe kole taunetab ng'omnotet ko kiiwe Jehova. So kobor kole yakakoistogei Jehova keberberitu.
kiberberito mokingen kiy, kekas kit nekamwa Saul kole kayai berberindo ako kalel mising. So neboru kole ndakimoistogei tamirmiretab Jehova eng Saul ko kitatokomi ng'omnotet nekimuchi kotoretegei eng kasarta nekakobit ng'oyondit. Angen ale kamwa siret kole kikomwa neberber eng muguleldonyi kole mami Jehova ak tuguk chechang chekiyoe chebo berberindo. Kabinyoru chito nekayai kit netebegei ileini ako keyai ng'omnotet, tos tuguchu keyai ko keyai ngitinye kakuyet. So kararan kora ketebegei kele yo makikuitosi tuguk chokose ngap kimut chito kwo korkoret komwa kole kong'ala setanian manai tuguk chekoyoe, ko ngilen iker koman ibwoti sobetab chito netokenyoru ndai yu nekikure Judas, agenge eng biik chekitebi eng atebet nebo berberindo kot kong'wekta kiptaiyandenyi. So kararan kora kenai kele yo kakoistogei tamirmiretab Jehova komakomi ng'omnotet amakomi kakuyet. Ako iman ng'alechu, keraini biik chemami Jehova koboto ichek, ker biik chekiesho sikuneto ak iker tuguk cheyoe, ker tuguk cheyochin biikwak, ker tuguk cheyochin emet, ker tuguk cheyochin kokwotinwekwak, ko tuguk chengiker itebegei ile ako ng'om nyaka chichi ikuitos tuguk cheyoe, amu tuguchoto ko tuguk chemanyalu ako makomi kamanut eng kakuyenyi. Somani Samuel netai kurgenyi ko 28 kaitenyi ko 3 akoi 9. Samuel netai kurgenyi ko 28 kaitenyi ko 3 akoi 9. Kium Filistik lugosiekwak eng betusiechoto koba luget kobar kok Israel. Akilenji Akis Dauti, nai komie ile kibendi tuwai luget inye ak murenikuk. Akilenji Dauti Akis, notok anyun inoe kit neyoe otwogindeng'ung. Akilenji Akis Dauti, notok anyun ayoin iegu neribwo metinyu agoi koitetab 3. Kikakome Samuel ak kikakorirchi Israel tugul inendet akitupchi Rama nganasenyi. Kikakoon Saul ichek chekiboisioik ak bonik eng emet, akiyumchigei Filistik akoba kotech Sunem, akiyum Saul Israel tugul akotech Gilboa. Akingoker Saul lugetab Filistik koiwei, kirugurungen muguleldonyi mising, akingolen kotebech Saul Jehova komakowolchi Jehova eng karwotitausiek anan eng Urim anan eng mautik. Kolenji anyun Saul otwogikyik, ocheng'wa kwondo neboisioik siawa ole mi inendet akatebse. Akilenji otwogikyik inendet kero mi kwondo nemi Endo neboisioik. Ng'olyot nenginyoru eng yo ko nemwoe kole yo kakoistogei Jehova anan tamirmiretab Jehova komakewolu sautik. Kamwa komie eng kaitetab 5 kole akingoker Saul lugetab Filistik koiwei, kirurugen muguleldonyi mising, akingolen kotebe Saul Jehova komakowolchi Jehova eng karwotitausiek anan eng Urim anan eng mautik. Kimwoe kele kikitil network nebo kipsengwet. Yo kakoistogei tamirmiretab Jehova komakeng'ololi kipsengwet. Katyem Saul koboisie Urim, koboisie karwotitausiek akitya koboisie mautik, lakini kisiman Jehova choto tugul amatakobit ng'alalet age tugul nekanyor Saul. Kamwa Solomon eng kitabutab Kaleunoik kole makikose saetab kiptengekyot. Kokotoi komie kole kingokakoistogei tamirmiretab Jehova eng Saul komakokas Jehova sautikyi. Katakomwain Paulo kangosire baronokyik kole angot komaityin manung'otyot ak osotyot kekere saet nemi kipsengwet anan kekere saenywa sikobit komatetakwo kipsengwet. So nokose ale tainai ile bo komonut mising tamirmiretab Jehova eng walunetab saet, amu yo mitei tamirmiretab Jehova kimuchi kewalun saet. Noto amune sikobit biik chechang komakiwolu sautikwak. Nengab inyoru chito komwoe kole kiyasal lakini makiwolwo, lakini mi biik chengotwek saa hiyo kokose kipsengwet akoyai kounoto. Ibwoti biik cheu kot Elija
chekimwochi laitoriat kolechi kong'ete inguni komakosou beek eng emetab Israel. Ako kikara kipsengwet kou noto. Ak biik alak chechang cheking'alal akokasak ng'alaletnywa eng betunoto. Lakini amu kakoistogei Jehova eng Saul, komakewolchi Saul saenyi. Noni ale ngot komi kiy nekorom mising ko yamakasakse sautik. Amu yemakasakse sautik ko kergei ya itinye simet nengibirte komakowendi. Itinye iman simoit, itinye sim card, itinye credit nemi orit. Lakini angilen ibirte ko kaketil network ana simoit nekakobet network komami kiy neya. Koni kango kakoistogei tamirmirietab Jehova komwa siret komie kole kimata kong'alal Jehova koboto Saul. Nakasole taitebe kakinye ile tos takomi tamirmirietab Jehova koboten, tos takekosun sautik, tos takowolu kipsengwet saeng'ung, ya kekurse ko tos kase kipsengwet anan makase, tos ya ketuku ko tos kas Jehova anan makase. Amu noto tebutiet neo netakitebege kele tos takokase. Nginakte kebe kitabutab kebe kurget ab 28 chekakimite kora eng Samuel netai. Somanati kinamune kitaune 7 akesomanate akoi 15 kitesetai yoto. Kolenji anyun Saul otwogikyi kocheng'wa kwondo nebo Ishaik siawa ole mi inendet akatepse. Akilenji otwogikyi inendet kero mi kwondo Endo nebo Ishaik. Akiwalgei Saul akolach ngoroik alak akwo inendet koboto biik oeng. Akiit kemwa ole kimi kwonyoto. Akilenji asomin ale ng'orsewa eng ng'oindet neiboisie simutwa kotokos chito age tugul neamwaun kainenyi. Akilenji kwonyoto inendet kero ingen inye kiit nekikoyai Saul uye kikoisto eng emet icheket cheboisie oik ak bwanik. Amune siri sobondanyu akikoname. Akiyosiechi Saul inendet eng Jehova kolenji kou ye sobe Jehova komami biret neinyoru akobo kiito. Kile anyun kwonyoto ng'o neimoche amutun kotokos. Akile imutwa Samuel kotokos. Akingoker kwonyoto Samuel kowach eng kutit neo akimwochi kwonyoto Saul kolenji amune sikena amu inye amu Saul inye. Akilenji laitoriat inendet ameiwe. Ikere ne? Akilenji kwonyoto Saul akere cheptolelit ne tokosu en ng'ony. Akilenji inendet tinye itondo ne? Akile boiyot ne tokosu. Akilochi ngoriet akinai Saul kole Samuel inendet. Akinguru kotkotiny togenyi ng'ony kokutunyi. Ng'oliot nekinyoru eng yo komwoe kole ya kakoistogei tamirmirietab Jehova konami kowendi chito sakeiwek akocheng'e biik cheng'orse. Kakisir atindioni komie kele atkinye kingotomo kobut Saul ko ki kaon chepsokeinik ak bonik chekimi emet. Lakini kango kakobut Saul akoistoegei tamirmirietab Jehova konam kocheng'at chepsokeinik ak bonik. Biik chekikoesio atkinye chekimokomoche eng emet, biik chekikoesio ng'oliotab Jehova oini kakonam koik inendet nekacheng'at. Ako kawo anyun eng kemboi melele kawo eng bet. Ai saisiek chamami chi kwo sikobit kocheng chepsokeiyo. Noni ale ni ko kiit nekere komi emet. Kere biik chechang raini bendi kocheng'e sokeinotet, bendi keng'orsechi, bendi kikuyechi ng'alek ak kikuyechi ne oret nema oretab Jehova. Moche ale kitukyi yoto betutab rani sikobit eng wikit nenyone nyikename yoto yekibendi kikesu akobo sobetab Saul ak tuguk chekiyak eng sobetab Saul kango kakoistogei tamirmirietab Jehova. Eng tuguchu kakeng'alale rani manachi kokotiny sobeng'ung agenge eng yoto. Asomin ale iwekyigei ak itya kora asaun sikobit kwai nemie Jehova simuch inyoru katiaknatet ak inyoru sobet neiboiboiti Jehova. Ongesa. Ami taing'ung Jehova nenyo amwoe kongoi. Kongoi amu ng'olyondeng'ung nesobe, ng'olyot nebo iman, ng'olyot Jehova neityochi. Kakekusi kong sobetab Saul ak pichinwek chekenyor eng sobenyi Jehova. Ang'onori nyumnyum komi biik chemi emet nguni chebune tuguk cheu chekibun Saul. Kokasomi Baba netoror mising ale iwekyigei ichek Jehova. Ak ichek chekakosik eng mugulelwekwak iwekyi mieindong'ung nebo tai. Ne noto ko nekinyita tamirmirieng'ung netilil ak tuguk chekororonen chebunu kipsengwet Jehova. Soin kora Jehova ale sikerkong kimnatosiek tugul chebo oik chetyeme komas biik kosub ortinwek chemobo iman
sikobit chi age tugul nekure kaineng'ung kotonon eng oret nekararan ak ityo kosub ortinwekuk Jehova. Kongoi eng ichek tugul chekakoebit, ripchigei biikuk Jehova ak yochi nemie amu kande ichek eunekuk eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Nen kemwochin kongoi Jehova amun kakong'ololwech en oret ne inegen betutab raini, nongen ale kakecher age tugul kibagenge ongetestai kikilgei eng ng'oliot nebo Jehova. So kibendi kebeberta nekiote Jehova eng konunoik. So yekibendi kenyoru keibe nafas notet ko nan kenyorun tiendo 155 en tienwogik kyok chekilosunen Jehova nemwoe kole among'un Kiptaiyat. Boroindo nekibendi nguni ko boroindo nebo sadaka nemoche kemwochin kongoi Jehova amun kokoyai nemie ako tesetai kora koyoun nemie akinye yemaitie boisionitet. So yekibendi ketesetai en kebeberta nebo sadaka ko amun imiten en olombo gaa komuch iityi en paybill number chebo kanisa 400-222 ko account ko 56-28-65 number 400-222 account 400-222 account 56-28-65 sobit kobirurin Jehova yemaitie boisionitet. Ko yon kitesetai en kebeberta nebo sadaka kenyoru tiendo 158 en tienwogik kyok chekilosunen Jehova nemwoe kole among'un Kiptaiyandet. Kiptaiyande, en betusiek tugul, kanami kaya
kemwowo kongoi en boroindo nekokeib nebo sadaka sikotestai kwa Jehova nemie yemai ketie boisionitet sikimuch kechine neot en wikisiek chemiten en tai kora koibendi kekere en saet kesoe nebo sadaka. Kimache kemwochi Jehova kongoi ngokwek che kaoyoku konunotoik anan sadaka chekwok namache kebe taitab Jehova sikobit kesa ongesa. Kitinye kongoi neo Jehova nekimwoun amu ii Jehova nesobe ako ii Jehova nebo kamuktaet. Kongoi eng bikuk chekakoebit Jehova ako kakokonyit kurset nebo ng'olyoneng'ung. Nenotok kemwa Jehova ile kekonin kokochinoik cho kobwa taing'ung sikobit iberurech. Kokosochi ichek tugul Jehova che nyumnyum kokakokon tugukwak ale siberur boisionikwak iberur mabukoikwak. Ak nesire Jehova iberur sobonwekwak sikobit kotebe sobondab koikeny akoi betut neiweksei inyorte kokichobotin kibagenge. Amu kasayani eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Saka yon kemoche kemwochin kongoi Jehova amu kakwai nemie en tuyet nebo betutab raini. Kimache kemwon kongoi ak kemakun mieindab Jehova en wit kole leimiten kotar ketuye kora wikit nenyone. So kibendi kepche mieindab Kiptaya. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Kongoi.